अस्सलाम वालेकुम सारनी नाजरीनन मेन तरफ सलाम। उमेद छ सरी आसन खैर आफियत सान तो पन्न गरन आसन मसान करहा शुरुआत मगर सैनिस कस्बस मज गो अख दिलदोज हादसह अख सठा रुत तो समाजी कारकुन अब्दुल मजीद रतर साहब गए अकिस कार हादसस मज रहमत हक अल्लाह तआला करनक मगफिरत कबर करनक पुरनूर। शेर मस्ताना सब गए सितन ज्वाइन नमन सित करो कद बात। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शबीर मस्ताना सब तो ठीक। अहन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब तुम ठीक पे असल पे शुक्र शुक्र खुदा कुन तो ठीक घर बार ठीक। अहन शुक्र खुदाइस कुन तुम घर सारी ठीक। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल चाल ठीक छ। अल्हम्दुलिल्लाह सोरी ठीक शुक्र खुदाइस कुन। तहंस तुशुन शायद कैमरा शुन तो ठीक शायद चला क्या तो नेटवर्क इशू नेटवर्क इशू मे बासान केज मे वनकस तुम तु एक जाए रुकित नेटवर्क इशू बिल्कुल बिल्कुल तो let नाजरीन से let me try to cover it please just ओके a ओके minute. भाई ओके 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 नो इशू कौन सी फार्मी तो शबीर मस्ताना सबस नेटवर्क इशू हम कर इंशाल्लाह जल्दी ज्वाइन तो तह सारे वनो कि पेज चलावान तो यूट्यूब चैनल यथ जन नाव वलियो कशुर करो क्या तह सारे आसो पता कि वनकस सन माज जेव यानी मदर टंग यथ वनान माज जेव कशुर सह दह खुद दह कम गसान तो तमिक बोलन वल कम गसान सह अव किन वन कशर जबान मज कथ कर हदक बासान तो अस बासान सन मीडियम ऑफ कथ करनुक मीडियम सह हसा रोज इंग्लिश या उर्दू बेटर एज कंपेयर टू कौशर नश तो तम मौकन लकट मकट कोशिश कि करो कौशर पठन कथ बात तो आसो कौशर पठन सारवन सतन हम कलाम गसान तो अस जुड़न इंशाल्लाह बेयम नई या जमा साल शायर लकट लकट शायर नई नई यमन जन मौका फरहम सपदान बाकियन प्लेटफार्मन पे यनुक या यमन मौका तिम ते अनवक इंशाल्लाह पानस यतन तिमन ते करो प्लेटफार्म प्रोवाइड तो बे यम ऑलरेडी सन शाहकार कलमकार तिमन सत इंशाल्लाह रूबरू कत बात करान तो फिलहाल गई शबीर मस्ताना साहब बे वापस ज्वाइन शबीर मस्ताना साहब तुहद शुक्रिया ज्वाइन करने खतर तो क्या हाल चाल ठीक शुक्रिया डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सोरी ठीक। अनफॉर्चुनेटली सैनिस कस्बस यही प्रॉब्लम कि प्रत 5 मिनट बाद लाइट गसान तो गुप अंधेरस मज दोहरात आसान तो यही पेवान वुचिन दोहे दोहे तो क्या डॉक्टर वनो साहब हम सिर्फ तोहे वोत न कह हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज आज यमे हालात सर मे बसा सैनिस इलाकस मज थोड़ा ज्यादा पहन तो अम ब्रोह करो पन कथ बात शुरू बह कर वनी वनी खबर आज सैनिस इलाकस मज मशहूर जन समाजी कारकुन अब्दुल मजीद रथर साहब तम गई रहमत हक अकिस दिलदोज हादसस मज नदिहल बांडीपोरा सपदियो तो अल्लाह तआला करनक गरिक रहमत अल्लाह तआला करनक जन्नतुल फिरदौस अता तो तिमन फर्जन राहिल गवर सब तिमन सतन बह दुख इजहार करान कि अल्लाह तआला दीनक यथ वक्तस मजन सबर सब्रन जमीला करनक अता तो शबीर मस्ताना साहब तुम वनो कि क्या हालत तह बासान क्या क्या जबान हवाला अगर कथ करो कि क्या तह बासान कि वनकन कि दौरस मज कम चैलेंजेस पेवान फेस कर जबान डॉक्टर साहब वो
गॉड वन बे ये कथ के बिचुस बिलोंग करान गुजर कम्युनिटी सित तो पता यम वुचन आसन तिमो मज ते आसन मे बासान अर्ज जानन तो यम ना जानन आसन तिमन खतर छ मे ये वन जरूरी कि बिचुस बिलोंग करान गुजर कम्युनिटी सित मगर तम पत ति छुस बु कोशर बोलान कोशर परान तो ये पाए कि मतलब रिसेंटली मकलो में पीजी इन कश्मीरी तो ऐसी थी तो इंशाल्लाह फ्यूचरस में वो खुदायन क्या किस्मत थोमुत तो ति करो तो अगर कशर जबान मुतलिक अगर अस कथ करो अगर अस वुचो कशीर हिंद यम लुक छ यमन पजा मतलब कथ बात गरुक माहौल सोरी मतलब बनावन अमे लिहाज यम लिहाज सन प्रेन बुजुर्ग पकान तिम गरस मज कोशर बोलान तिम मतलब बाजार द्राय ते कोशर बोलान कारोबार करान ते कोशर बोलान तो तम मजीद ये सन रीजनल लैंग्वेज तो अस पज अत पे गौर फिक्र कर अत जुड़ित रोजन अस पज ना ये पन लैंग्वेज पन माज जेव पज ना अस त्रावन कह मगर बस बदकिस्मती ये सानो कोशरो ये त्रोमुत वशर वन अत कुन सजान कह कशर मतलब स्टूडेंट लड़के या कह लुक तम अंदर यम आज तशर बोलान रिसेंटली बह बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी तत वुच मे अख नफर किश्तवारुक सह कोशर बोलान मगर सह तथ मज 70% वर्ड्स सह बोलान तिम या तो पहाड़ी लैंग्वेज हिंद नत गोजरी लैंग्वेज हिंद तो नत तिम उर्दू लैंग्वेज हिंद तो यमो चीजों नश पज परहेज कर पज प्योर कोशर बोलन यम सन प्रेन बोलान सह सही कोशर तुस आज बोलान मेन किन कशरस वनकस सारे खोतन कशरन बासो यम सन कलमकार या शायर तिहुंद कंट्रीब्यूशन सानि ताल पे कि तिम ज्यादा कशर खतर कंट्रीब्यूट करान कि तिम लेकिन तिमन रोजन परन वल तेल कशर परन ये कशर बोलान लुक आसन और जबान जिंद रोजान बोलन वालन न कि लेखन वालन मोन वन मकसद ये कि यम लूख लेखान तिहुंद कंट्रीब्यूशन सानि ताल पे लेकिन यम लूख मज बसान तकरीबन हज आबादी माने कैलकुलेशन हिसाब 60 लक्ष लूख तो मे बासान 60 लक्षों मज लुकस 10 लक्ष यम कशर सुद बोलान बाकी सारी मिक्सअप ठीक लेकिन तूत मिक्सअप न कहें यन कशर पन वर्ड कशरस मे बासान ठीक ठाक पन क्या वनो लुगात कशर मे बसा ठीक ठाक वर्ड तो प्रत चीज खतर मे बसा वर्ड हालांकि कह चीज मतलब कह चीज और अनमित तो तमन हंद नाव एज इट इज वन यह नाव यह तुमन तोर नाव तुमन योर त वन लेकिन अस गो वकान कशरन कि बासो मतलब कशर बस पाई जबान तो अमि सतन शायद कुछ जायन महफिल मज आसो या कुन जाय आसो अस बसान कशरस मज कथ कर हदक क्या अस बसान अमि सतन पन पान लो स्टैंडर्डुक हालांकि इस कथ कहें बल्कि कशर कर सतन सन पहचान कि तो जबान एक कौम पहचान आसान तो ब्रोह काल वन कि ये सातन कौम खत्म कर एक कौमुक नामो निशान मिटावन तम सातन गसन गोड़ तम कौम जबान इन मिटान तो मे बासान शायद यी सपदान तो वक्त वात कहें तो कशर बोलान तो असो न कहें तो जबान सही पे बोलान तो ना कह माजि जब तो ना कह पहचान क्योंकि कशर सन माजि जेव सन जबान तो अस पज त्रश कर बिल्कुल वो डॉक्टर साहब अत मज मे बसान सारे खुद बोड़ लॉस ना गसान मतलब कशर जबान अत सारे खुद बोड़ लॉस गसान सह स्टार्ट गसान सानो घरों पे क्या मतलब बच्चे ये जेवान तमिस स्टार्ट पे क्या हेचनान या इंग्लिश या उर्दू ठीक अस पजन मतलब स्टार्ट पे पज बच्चन हेचनान कशर ठीक अस पज तिमन नश थवन मतलब सोन लिटरेचर कूत ज्यादा मटीरियल तुम पाने वुचान मतलब मे बासान कशरस मज यूता ये लिखित मटीरियल सानो यमो शायरो यह क्या लिखित थोमुत सान खतर
मे छुनः बासान बाकी कुन जबान मज आसि त्यूत छ मगर अम लिहाज छुनः कह युस मतलब सान खतर यूता सहल अस हेको आराम सान समझित सान बच्चे हेकन समझित अस हेको घर युथ माहौल तैयार करित अस हेकोन बच्चे स्टार्ट पे यह हेचनयित ताकि तमिस बड़ शौक तमिस हुर अंदर दिलस मज यह शौक कि ये सह मतलब अप टू 5th गसान तमिस गि शौक आसन कि बह पर कौशर मतलब पूर जिंदगी मज गि सह परन तो यह सानो घरों पे गसान मतलब स्टार्ट पत क्या करान ये सान शुर बड़ गसान पत यछान कि यम गसन कौशर बोलन मगर पत तिम हेकान बोलित क्या बेसिक लेवल वजह से यह गसान कि अस तिमन युथि स्टार्टिंग तिमन बोलन यछान अख सु मोज अख सु नान यमिस न उर्दुक या अंग्रेजुक दूर दूर तन पाई छुन आसान किहिन सह पत मजबूर गसान अकिस तमिस नवलिहल शुरिस सतन हेकान छन सह कम्युनिकेशन करित कि सह कम्युनिकेशन गैप तिमन दरमियान गसान कि तुम हेकान पान वन कत करित कि तमिस पे बीस नफरस आलो करन ताकि तमिस वन कि मे यमिस क्या फलन चीज वन बह अमिस मोन समझ कहीं वजह सह गसान कि घर वाल तुम बासान शायद अगर यह सोन शुर कौशुर हेच अम सतन गमिस यह प्रॉब्लम यह हेक बाकियन मतलब वर्ल्ड वाइड हेक कंपटिशन कर कहें हालांकि तिस कत कहें अगर कौशुर हेचो हालांकि अस कौशुर हेचन खतर कह जदोजहद करें कहें अंग्रेजी हेचन खतर जरूरी अंग्रेजी ग्रामर हेचुन लेकिन कौशुर हेचन खतर क्या पन माजि जेव अम खतर ग्रामर कौशुर कत बात कौशरस मज कत बात कर खतर कह ग्रामर हेचुन कहें अम सको नॉर्मली ये करान लेकिन वकान यह कि शुरन लकचार पे ओप चोप कर अंग्रेजी उर्दू और तुम तुम हेकान पत असल पे अंग्रेजी कर तुम हेकान असल पे कौशुर कर तुम हेकान असल पे उर्दू कर तुम प्रथ जबान मज बना सह क्या वो तथ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नम तुम प्रथ कुन उर्र पुत हेचान तो मास्टर तुम कुन चीज बनान बिल्कुल वो डॉक्टर साहब किसी बुजुर्ग ने कहा है कि अगर किसी को किसी भी काम में फतह हासिल करनी हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी जो मादरी जबान है उसमें महारत हासिल कर ले तो मे बासान सान कशरन ते अगर तरक्की करें अगर इन ते पन हालात सुधारन इन पज ज्यादा गौर कर ज्यादा गौर फिक्र कर पन्न माज जेव अत कुन यह पज ब्रो पकन तेले हेकन यम कामयाब गसित सही बिल्कुल बिल्कुल क्या जबान आसान अकिस कौमच पहचान आसान जबान आसान यम सतन कौम बनान जबान अकिस कौमस फलाह हिंद वत पे वातनावान बिल्कुल बिल्कुल सही कथ ये पन जबान रसरावो तेली रोज सन सकाफत त मौजूद तेली रोज सन बाकी चीज त मौजूद और जबानी सतन सोन पहचान बिल्कुल बिल्कुल सारे खतन बोड़ वकान गो कि ब्रोह काल शुरन मे बासान स्कूलन मज कौशुर पर्नान यार वन तथ पे तूता लीस्ट निवान अत कि शुरन वन पर्नावान त स्कूलन मज कहें तो अगर पर्नावान तक तीचा बेगर्जी सान पर्नावान कि अत हत ब्रोह कुन कर क्या कर अत मज ऐ कहें तो फ्यूचर सिक्योर चोन फ्यूचर कहें अरे तुम पर्नयू गड पत वो फ्यूचरुक बिल्कुल बिल्कुल सही वो डॉक्टर साहब अत मज मे बासान मतलब फ्यूचर पान करान खराब क्या पर्नव शुर कहें तो पर्नव कुस बिल्कुल अत मज डॉक्टर साहब अकिस सब्जेक्टस वो यम सातन बहुत वन कि अंग्रेजी मे हेचू बहुत वन कि उर्दू मे हेचू सीखो यमिस यीचा जबान हेचित हे सह हे अल्लाह ताला मतलब यमिस यूता बितुर आसे सह तूता लेकिन कौशर जबान हेचन खतर यमिस तूत जदोजहद करुन कहें ये है कि आराम सान कौशर जबान हे ये अस डॉक्टर्स त जरूरत इंजीनियर्स त जरूरत लेकिन यम सात गरकन मज इंसान कत कर सह गशर पे कत कर तमिस गि सह हदक गसन पन्ने जाय कि यम सात सह कुन जाय मार्केटस मज कत कर तमिस गि सह पन्ने जाय सह हदक बासन कहें कि मेन जबान शायद सह वस पाई जबान अत मज कत कर मे बासान पन लो स्टैंडर्ड कत बहुत वस पाई पन पान महसूस करा तम सात बह पन्नस कशरस मज कत करान यह चीज गसन कहें क्या अमि वजह सनिस जबान पे ज्यादा बुर असर पेवान बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर वो अंदर मतलब ये गरीब तबक मे बासान 90% तम क्या करान तम कौशर बोलान तो तिहद शुर कौशर बोलान मगर यम अमीर खानदान तो पजमन दोहन मज वुचमुत कि क्या गसान ये सोशल मीडिया पे वुचान वन कर बयान कह सह गस ठीक कह
मगर तो ऐसो सारे पता कि मतलब यम अमीर खानदानिक लुक या यहन मतलब मोल मोज हुंद एम्प्लॉयड आसे गवर्नमेंट जॉब आस करान तिम क्या करान तिम पन्न बच्चन या तो उर्दू हेचनावान नत इंग्लिश हेचनावान तिम कशर नश तिमन दोरावान मगर तिमन पज ना तिम पन्न शुर पजनक न तिमन दोरावन कह तिमन पजन तिम पन्न शुर थवन मतलब अथ कुन पज तिमन पन्न शुरन जोन फेरुन तिमन पज तिम मतलब स्टार्ट पे पज तिमन पन्न शुरन हेचनावन कशर पत बोलुन तो यह मेन तरफ अख रिक्वेस्ट तुस एम्प्लॉयड तबकह अंदर तिमन कुन कि पन्न शुरन मा हेचनोक स्टार्ट पे उर्दू तो इंग्लिश कह गोड हेचनोक पन मदर लैंग्वेज पन माज देव कशर तम पत हेचनोक उर्दू तम पत हेचनोक इंग्लिश तम पत यीचा जबान तुम हेचनोक मगर गोड पन मदर लैंग्वेज यह जरूरी हेचन मोहम्मद हारिस साहब वनान कि रीच तानी योज हारिस साहब प्रत जबान पनुन अख मखसूस अलाक यम तत बोलन वल तथ मखसूस अलाक अमुक मतलब गो न त्रो पनुन बोलन तेल दुनियास मज सारे खुद गोडनथन जबान ज्यादा पहन बोलन अगर तुम यूनान लिटरेचर वुचु सह वनकस दुनियास नचान प्लेटो वनकस दुनियास युद लेकिन तम त्रव न पन जबान के प्लेटो वनकस दुनियास युद अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज लेकिन तमुक मतलब गो न त्रो पन अति तो लागो अंग्रेजी हेचुन चाइनोक लुख चाइनास मज तगनी अंग्रेजी तग वारिया लीस्ट लूकन क्यों क्या तुम पन जबान और अंग्रेजी मीडियम कत कर लेकिन चीन जबान चीन पहचान चीन जबान सक कुन जाए कत कर पहचान दिवान जबान जबान चीन पहचान ये जबान रवि चोन पहचान तराव बिल्कुल चीन जबान पहचान चीन रीच रीच का कोई मतलब नहीं होता है भाई साहब रीच कहें करान बल्कि यह सवाल यह कि जबान सह कौमच पहचान आसान और जबान यम सात खत्म करो सारे खुद इम्पार्टेंट चीज गो यह कि दपा है रीच सिर्फ तान नबर हेको न बोलित ठीक एक्सेप्टेड यह बहुत मानित कि नबर हेको न बोलित कहें लेकिन अगर उर्दू कत करो तो बर सगीर पत कत हेको उर्दू बोलित तेल दुनिया बाकी 4,000 जबान तेल तम सारी खत्म गम तेल दुनिया अंग्रेजी योत रूदमुत तेल क्या बाकी 4,000 जबान दुनिया तेल तुम खत्म गम तम वैनिश गम दुनिया नश लेकिन वो अभी तुम वनकस मौजूद दुनिया मज सार्वन जान तामिल वल तामिल पे कत करान कन्नड़ वल कन्नड़ पे कत करान गो प्रथ कुन कौमस जबान जबान कौमच पहचान डॉक्टर साहब कत ना मतलब सान कशरन मगर अगर मतलब यम वपरन मज ना मतलब नेबरमन मज अगर तथस कशर पे पे ना कत कर मंदच बासान मगर तुम वो तिम तिम मतलब सान मतलब लैंग्वेज मज कत हेकान कर या मतलब तिम क्या करान तिम पन्ने जबान मज ज्यादा बोलान तिमन यस पन मदर लैंग्वेज आस तिम सही ज्यादा इस्तेमाल करान तो तवे तिम ज्यादा मतलब कामयाब तक गसान बिल्कुल दुनिया इंसान जबान ये तथ कहें तम इशू इंसानस यीचा जबान इंसान हेच तथ कहें तो सान जबान अल्लाह ताला यीचा रिच बनोमत मतलब क्या वन बाकी बर जबान कि अत यह हेकान प्रथ कुन जबान हुंद असर रटित ये संस्कृत जबान मतलब वारिया थज लेवल हज जबान लेकिन तथ जबान गो यह प्रॉब्लम सह गई वनकस दुनिया नश वैनिश सह कुने वनकस एग्जिस्ट करान वजह यह कि तम जबान हेक बाकिन जबान हुंद असर रटित कहें तम जबान हेक बाकिन जबान हंद लफ्ज रटित कहें सन जबान अलहमदुलिल्लाह उर्दू त रटान कौशुर त रटान अंग्रेजी त रटान बाकिन जबान हंद लफ्ज त रटान हत्ता कि यूनानी जबान हंद लफ्ज त कर्मित इस्तेमाल फारसी वक्त वक्त हालांकि सोन कौम यह वक्त वक्त बाकिन जबान हंद असर रटन लेकिन कौशुर हमेश बाला मतलब बालाई ताक थोमुत हमेश कौशर सतन यह चीज कोरमुत कि कौशुर पान नामन कोशिश कर्म कहीं शबीर सब गो सोन रबत मुनकता लेकिन करो इंशाल्लाह अत पे कत तो सर सन जुड़ित तुंद शुक्रिया सर जुड़ने खतर तो करो इंशाल्लाह ब्रो ब्रो अत पे कत तो शबीर सब करो वापस ऐड करने कोशिश तो अगर बे अत पे कत कर कोशिश कत कर तो तिमन वेलकम हाँ शबीर साहब हेलो
ؤنِو ڈاکٹر صٲب بہٕ چھُس بوزان. چلو تو یہ وجہ کہ گئی دوٗرے کٲشرِ نِش تو اَسہِ تھوٚو یہِ کٲشُر صرف یا تہٕ شٲعرن نکھس کھٲلِتھ تہٕ نتہٕ تھوٚو تِمن یِم اتھ کٲشرِ زبانہِ منٛز پران چھُ لیکن یہِ چھُنہٕ زبان چھُنہٕ صرف لِٹریٹ طبقن ہٕنٛز کٲم آسان ایجوکیٹ لُکن ہٕنٛز کٲم آسان کِہیٖنۍ بلکہِ زبان رساونٕچ کٲم چھِ آسان عام لُکن یِم امیِکۍ بولن وٲلۍ چھِ آسان اور تِمے چھِ امیِکۍ ماسٹٲرٕس آسان کیازِ کہِ بِلکُل اکھ مطلب یِم زبان لیکھان یا زبان پران چھُ تِم چھِ آسان کینٛہہ خاص گِنے چُنے لُکھ لیکن بِلکُل زبان رٔژراونٕچ کٲم چھِ آسان عام لُکن یِم بِلکُل عام ڈاکٹر لُکھ صٲب چھِ تِمے چھِ ہٮ۪کان زبان رٔژرٲوِتھ. بیٚیہِ گژھِ اَسہِ فخر محسوٗس گژھُن ییٚلہِ اَسہِ کُنہِ جایہِ مطلب پننہِ ماجہِ مطلب کٲشِر لینگویج منٛزٕے اَسہِ پیٚیہِ کتھ کرٕنۍ کُنہِ جایہِ اَسہِ گژھِ فخر محسوٗس گژھُن کہِ اہن سا اَسہِ تہِ چھِ پیٚوان ییٚتٮ۪ن أسۍ تہِ چھِ پننہِ زبانہِ منٛز کتھ کران تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت مطلب بہٕ چھُس گُجر کمنِٹی سۭتۍ بِلانگ کران ییٚلہِ مےٚ فون کال ٲس یِوان یا مےٚ ییٚلہِ مطلب پنُن کانٛہہ پننہِ کمنِٹی ہُنٛد کانٛہہ لڑکہٕ اوس سمکھان تُہۍ وٕچھو سا بہٕ مطلب اردوٗ پٲٹھۍ زانٛہہ کتھ کران یا کٲشِر پٲٹھۍ بہٕ اوسُس تٔمِس سۭتۍ پننہِ مطلب گوجری لینگویج منٛزٕے کتھ کران کیازِ مےٚ اوس فخر محسوٗس گژھان تہٕ یِتھے پٲٹھۍ پزِ مطلب یِم سٲنۍ کٲشِر بٲے چھِ یِمن تہِ پزِ مطلب پننہِ یۄس یِمن مدر لینگویج چھِ اتھ کُن پزِ یِمن زیادٕ غورو فِکر کرُن اتھ یہِ پزِ ہیٚچھِنۍ یِمن یہِ پزِ بولٕنۍ یِمن پنُن کلچر پزِ یِمن اپناوُن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ کلچر پزِ یِمن تراوُن کینٛہہ کیازِ کہِ کلچر ییٚلہِ أسۍ تراوو پتہٕ چھِ أسۍ أتھۍ سۭتی سٲنۍ لینگویج یۄس چھِ یہِ تہِ چھِ مطلب وارٕ وارٕ پتہٕ سٹیپ باے سٹیپ ختم گژھان تہٕ أتھۍ سۭتی چھِ پتہٕ یہِ قومٕے ختم گژھان. بالکل بالکل شبیر صٲب یِمن یہِ چھُ چیٖزن ونان پٮ۪ٹھ کہِ پزِ غورو فِکر کرُن. وارٕ ہیوٚتُن مطلب کٲشرُک سُہ رُجحان ختم گژھُن سُہ شوق کٲشرٮ۪ن سُہ کٲشُر بولنُک سُہ شوق وارٕ ختم گژھُن اور یِم سٲنۍ قلمکار چھِ یا سٲنۍ یِم انجُمن چھِ چلان تِہنٛدۍ سۭتۍ رٔژھرِ نہٕ کٲشُر کینٛہہ حالانکہِ وہ تِم چھِ واریاہ اصل کٲم کران واریاہ زبردست کٲم کران لیکن تِہنٛدۍ سۭتۍ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اگر نہٕ عام لُکھ اتھ پٮ۪ٹھ سنجیدٕ قدم تُلن کِہیٖنۍ کیازِ کہِ انجُمن چھنہٕ کٲم انجُمنن سۭتۍ چھنہٕ کٲم چلان کینٛہہ حالانکہِ تِم چھِ بِچارٕ پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ واریاہ زبردست کٲم کران تِم چھِ امی رٔژراونٕچ کٲشرِ حالانکہِ دۄہے چھُ گژھان ہتہٕ بٔدۍ کِتابہٕ پبلش کٲشرِس منٛز لیکن تِم کِتاب کُس پرِ ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ بوز ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ سمجھ ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ سٹوٗڈنٹے روٗد ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ پرن وولٕے ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ شوقٕے روٗد کٲشرُک کتھ کرنس کٲشُر پرنس تِم کِتاب کُس پرِ سوال چھُ یِہوے کہِ اسہِ پزِ کٲشُر گۄڈٕنیتھ رٔژراوُن اسہِ پزِ کٲشرِس منٛز کتھ کرٕنۍ اسہِ پزِ کٲشُر سکوٗلن منٛز انُن اسہِ پزِ کٲشُر زندگین منٛز انُن تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ کٲشرِس منٛز سورُے کینٛہہ کٔرِتھ. بالکل اسہِ چھِ سٲنۍ زبان چھِ کٲشُر اسہِ پزِ کٲشرِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ امپارٹنٹ یہِ کرٕنۍ سر چھِ کمنٹ کران ییٚمِس جیزِ پٔرفیکٹ آسہِ سُہ چھُ باقین زبانن ہُنٛد مٲہِر بٔنِتھ ہٮ۪کان. بالکل سر بالکل ییٚمِس پنٕنۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ انسانس ماجہِ زٮ۪و یہِ اگر تُہۍ یہِ ونان چھُو اوٚتانۍ ٲسۍ حارث صٲب ونان کہِ اتھ چھِ ریٖچ کٲشِر مطلب کٔشیٖرِ تانی حارث صٲب بہٕ ونو تۄہہِ یِم اسہِ سٲنۍ کلاکار ٲسۍ سٲنۍ شاہکار یِم ونو أسۍ لل دید یا باقی سٲنۍ شعرا حضرات تِمن ہٕنٛزن یِم تِمو تصنیٖف کرِمٕژ کِتابہٕ چھُ تِمن چھُ ؤنکیٚس عالمی ادبس منٛز شہرت میٖلمٕژ اور سٲنۍ واریاہ شعرا حضرات چھِ ؤنکیٚس تِہنٛزن کِتابن چھُ باقین زبانن منٛز ؤنکیٚس ترجم گژھان ٹرانسلیشن گژھان گوٚو کٲشُر چھُنہٕ کم پایُک کِہینۍ لیکن یہِ چھُ اسہِ دِتۍ اللہ تعالیٰ ہن واریاہ بٔڑۍ لوٗکھ لیکن أسۍ کٔر نہٕ تِمن قدر کِہینۍ اسہِ چھُنہٕ تِہنٛز کیازِ اسہِ ییٚلہِ نہٕ تیوٗتاہ اسہِ چھُ ریٖچ چھُ کم سُہ چھُ صحیح کتھ لیکن محمد یوسف ٹینگ صٲب چھِ أکِس جایہِ لیکھان رحیٖح صٲبس مُتعلق کہِ رحیٖح صٲبن یِتھُے سیرِ جارین منٛز کِتاب پبلش کٔر پتہٕ چھُ سُہ ونان تٔمِس رحیٖح صٲب غلط کوٚرُتھ ژےٚ کٔرٕتھ کٲشرِس منٛز کِتاب پبلش اگر یِہے کِتاب انگریٖزیس منٛز آسہِ نوبل پرایز میلہِ ہے اتھ حالانکہِ تتھ میلیو ہندوستانُک نوبل پرایز یتھ أسۍ گیان پیٖٹھ ایوارڈ چھُ ونان لیکن بہٕ چھُس ونان اگر رحیٖح صٲبن سۄے کِتاب کٲشرِ بداے انگریٖزیس منٛز آسہِ ہے لیچھمٕژ مےٚ چھُ باسان کہِ رحیٖح صٲب آسہِ نہٕ تتھ منٛز تیوٗت عیاں کِہینۍ یوٗتاہ سیارُد جارین منٛز رحیٖح صٲب عیاں چھُ گوٚمُت کیازِ اکھ کٲشرِ زبانہِ منٛز ہیوٚک تٔمۍ پنُن پان تِتھ کٔنٮ۪تھ پریزنٹ کٔرِتھ کہِ کیازِ کہِ تٔمِس ٲسۍ تتھ پٮ۪ٹھ سُہ ثقافت سُہ سیاست پرٛٮ۪تھ کینٛہہ زبان ییٚلہِ زن حالانکہِ سٲنۍ واریاہ شعرا حضرات چھِ ؤنکیٚسن کٲشُر ترٲوِتھ اردوٗوس منٛز لیکھان تتھ منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ کراہت حالانکہِ اَسہِ چھِ بٔڑۍ شٲعر کٔرمٕتۍ پٲدٕ لیکن اکھ کٲشُر زانن وول ییٚمہِ ساتہٕ کٲشِر پٲٹھۍ شعر لیکھان چھُ تٔمۍ سُنٛد اثر چھُ زیادٕ آسان بنسبت اردوٗ حالانکہِ اَسہِ چھُ
वारिया मतलब यम दुरिंदर शायर शबक सोपोरी हो नफर मतलब उनकी जबान कमाल की होती है, तिहज जबान वारिया ज्यादा कमाल, लेकिन अगर सोह शफक सोपोरी कशिर पे लिखे मे बासान कि तिहंदिस तथ बयानस मज आसे ज्यादा असर। बिल्कुल क्या कि क्या माज जेव इंसानस दपान कि अकिस ये इंसानस कह जबान तथ मज ज्यादा खुल पे इंसान इजहार कर। बिल्कुल बिल्कुल सह हेकान असल पे ना समझित मतलब ये तमिस लेखुन आस अकिस शायरिस यह लेखुन आस सह हेकान मतलब परफेक्टली सह कैच कर तो पे हेकान सह क्या कर सह हेकान सह पे मतलब लिखित तमे हिसाब क्या सह हेकान सह परफेक्टली सह कैच करान तमिस तम वर्ड्स ती समान आराम सान तम लफ्ज समान तो पे सह हेकान असल पे लिखित तो ब्या पर्न वोल आस सह पे हेकान असल पे तम सह समझित। सही बिल्कुल बिल्कुल ये वो शबीर साहब दलील क्या गई अशरन मतलब मे बासान यह ब्रोह पे ओसमुत कि हतक गसान कशिर पे कत करें थो यह महदूद कैसन चीजन खतर ये सात कह रैली आ तम सात करो कशिर पे कत या कह तुथ चीज बाकी ये सात कह चीज आसान तम सात या तो उर्दू एज मीडियम बनावा या तो अंग्रेजी एज मीडियम बनावा कशिर पे कत करान कहें। हालांकि अंग्रेजी हेचनस में कहें करात सह इंटरनेशनल लैंग्वेज सह हेचिन तथ में कहें तो चीज, लेकिन कशुर क्या त्रोन यह पन माजि जेव पज अत रश कर यह सोन मीरास। बिल्कुल सोन मेन मकसद यह मतलब आज आयस लाइव मेन मकसद यह कि कशरन पज ना पन माज जेव यह पज ना त्रावन बिल्कुल क्या अत पे पज गौर फिक्र कर यह पज हेचिन पन्न मतलब नौ जनरेशन सान तिमन पज हेचनावन पान त पज हेचिन। बिल्कुल बिल्कुल खास कर सन जा शुर नव शुर मतलब नव शुर जवान वनकस तिमन कोसो दूर करान पत ये जबान निश तिमन पत आसान बिचारन नुश तम हेकान अंग्रेजी बोलित सही पे नुश तम हेकान कशुर बोलित तो नुश तम हेकान बदल कह जबान सही पे बोलित तुम तथ वन कशुर पे वाट पम पे तुम हुमिच अड़हन जबान अनान यमिच अड़हन जबान अनान न योर न योर सर कमेंट करान कशुर जबान मज करतो साइंसिक मजमून तर्जम ज्यादा पहन। बिल्कुल सर वारिया वनकस दलील मतलब या ट्रांसलेटर बह नाव तम तालिब कश्मीरी साहब तम ज्यादा साइंसी मजमून लिखित तिमन कशर पे तर्जम करान पजन तिहिंद तर्जम पर्न अगर बिल्कुल साइंस अंग्रेजीस मज समझ यी तूता कहें सह साइंस हेको आराम सत असल पे कशरस मज हेचित क्या बिल्कुल तम ट्रांसलेटर हालांकि बहुत अंग्रेजी हेचुन क्या अंग्रेज वनकस मतलब नेशनल वर्ल्ड वाइड वनकस आविष्कार गसान वर्ल्ड वाइड वनकस मतलब टेक्नोलॉजी दो दो बढ़ान तिमन निश जनियाब गन लेकिन हेको कर अंग्रेजी हेचित पे कशरस मज तर्जम कर और तम सैकन यम सन ना मतलब शुर आसान तिम हेकन अंग्रेजी खोतन ज्यादा कशरस मज समझित तिम चीज। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये गस तेले मुमकिन ये मतलब अगर अस अंग्रेजी हेचो मगर सती क्या करें कम अस पन्ने मदर मदर यस लैंग्वेज अत कुन ति नजर थी ये गस अस परफेक्टली आसन पता तेले हेको अस ट्रांसलेट कर तेले हेको अस मतलब यह जरूरी वन कि अस करो सिर्फ साइंस की होत इंग्लिशस मज बाकी बाकी जबानन मज ये क्या लिखित ती हेको अस ट्रांसलेट कर कशर पे पे हेको आराम सान तो सहल तो आसान पे समझित तो बाकी बिल्कुल पे हेको समझ। बिल्कुल 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 शबीर साहब यह हकीकत जे वो साइंस क्या जरूरत क्योंकि साइंस वनकस बेसिक जरूरत अस खतर क्या साइंस वर मे बसा लाइफ आज मुमकिन कहें साइंस बिल्कुल वनकस बेसिक जरूरत तवे बह वन कि बाकिन मतलब चाहे सह अंग्रेजी लिटरेचर आ चाहे सह बाकिन जबान कह मतलब यह सह गसान तर्जम लेकिन साइंस कम गसान यह हकीकत कि साइंस कम तर्जम गसान तर्जम जरूरत और यम बड़ बड़ इदार सन या चाहे तुम पीजी डिपार्टमेंट चाहे बाकी तिमन पज यह कर कि साइंस पज तिमन तर्जम करनावन कशरस मज ताकि यम सन नई नई शुर तम हालांकि कशर आम तौर वन कि साइंस नश दूर गसान लेकिन लिटरेचरस में यह चीज आसान कहें यम सात सन कलमकार तर्जम कर हेन अस मिल अम सत वत तो करो शायद स्टूडेंट शागिर्द तो मा गो उकुन तो मा लागो यह कर। बिल्कुल
इंशाल्लाह डॉक्टर साहब इन फ्यूचर यम सन कलमकार इंशाल्लाह तिम करन यम साइंसक मजमून इंशाल्लाह तिम करन तिम तर्जुम तो तिम वातनावन साइन मतलब कशिर यम पारान यम लेखान यम बोजान तिमन तान तो इंशाल्लाह अस ति गसो यमो चीजों नश जानियाब। बिल्कुल बिल्कुल चलो आजुक वीडियो करो ये एंड तो पगह मिलो इंशाल्लाह बे अगर जिंदगी तो अल्लाह ताला थो सारे सेहत सलामत तो यम वन अब्दुल मजीद रोहतर साहब गई तमन कर अल्लाह ताला गरिक रहमत तो बे कर जन्नतुल अल्लाह ताला फिरदौस अता तो तुस सारे दुआन मज थो याद चलो बिहो खुदा सवाल।